Kajak Open Choy HP Chapang ka elektron gayong Yai cha ongat tang cipor Open Choy HP Ngatip Babaro piatip Tang waiki ta Kani ka jingkelay HP upat ba Wat haperdi wa piris nyaw tu pila Nang uya lambak lapi Ya kiba pli ki wa mentip Sengaw bahasa Hanya lambak la Ya kiba pli ki wa mentip Tang namar ba piya ya kasam kendang Mensalia pi ujler Ule kam thok Wat ya kau mentok le Idas nyaw saromi yuklam Ya kajing shisha Hawa hapi Dadap da kapela tingka Day ne em Hey lo Ham sung thu bakla ho Hamang wanga klam kende pi Ngamen em umut do Warok ki uman gi gamte Hendrei Day tang kitu ki wai kendu Tang kitehi kawas ngaw ya tengku Nganam penrem Nenganam pengkesan Yano le Ngaklam moy kejing skiap Snow bha Shashkor bha Kisu mo kaya constituency Kende persen kinong rem Kadai ne em Sajubab semen Manda puson bhi Kanusnya bhi kat ni Uyap Ukana lot AP kata Yai cha orang tang cipor Open Choy HP upat ba Sange kajak Nakikam kiong pi Ap ya kane kecing permena Ham kang Ya kikon kiong pi Open dam ki Ya kane kesur kawasawa capi Toh jen keli pi upat ba Sajubab semen Manda sel tu pi Desa samlang cikiwe la Hato Kitu kiseng Kiwa kerchan pi Yehi kimo Open rem ya ka sorkar BJP Yehi kimo Open em Ya ui unong rep Ham ilat Wa kinong yalam kiong pi Uyalam bakla kia pi Ladang ngai pi au kiuja Wai ka wat ka maku kiong pi Ngat ya hoblai Wiwa maya ya kariti ka dustur kiong pi Tok du ka sen kongres hi Kawaye Uya kun percak Ya ka sorkar BJP Tok du ka sen kongres hi Kawaye penrem Ya ka sorkar BJP Mo Yung ngat ipi mo Yewa yak luti yang ka sorkar BJP Ngatip Babarok pia jebab M Hato MH kita kisang parti Kionut Uya challenge Waka sorkar BJP Hato MH kita kisang parti Kewaye Uya senchar Ya ka sorkar BJP Hato MH kita kisang parti Kewaye uchna Ya ka sorkar Datang kaseng kongres hi Kawaye Uya kun percak Ya umodi Ka kongres Kawaye Open im Ya uduk usuk Hamjukman Kan kinong di Ya kikun kiksu kiong pi Uong soal Kamwar debja Hakawi kaman be kasi Kawar cabe Nanong bak Delhi WhatsApp ko dah kijan kerja kasih
Baik, ya ka jing ye per ka rukom trekam hadu ka nu ye per gi. Hato, kamu siapi? Ya ka jing ye per rukom trekam. Wa ka Kongres Parti, wa ka BJP. Kamu ye per gi. Kajing syak labin, ya ki Kristan. Kajing syak thambor, hapok ke jela, wi hapok ke India. Ha kajing ya uti umodi, pis na tu ite. Kajing kerpat, wa kijim yam giong i, daman ki wasap ai. Katma kalau dak buan, hapok ke jela ke yang i, ha usnem ahjar arpau. Nisnyo, kamu yam nohi. Tomang kiwa khniat yang ru. Chua opo da kubi tuan katma. Woto wat da ki sentra rile. Dan lagi cakaseng BJP. Ye uja. Ya iman statement kawi. Hak isnem ki wadalai. Hak por waka Kongres dan emgo hak kabor. Jenjari imo kamu jenjari kat ni. TPO. Warok pi jumpa pi. Hak ar punya terik. Lada tok sekiat pi. Kibru kiwa maya ya lade. Wai ka pateng ki yang pi. Hampun jebor ya ikitin hang-hang. Hikam wa menji ule, nge menji uman. Menut hi usdang. Usndong hamju thaunang. Ya derek de tau. Hamju mu ka klik cepok. Kamu om kiru ipap menji urek. Hadu kat lu teh, hakam kini kipor, ka kli yang i uchong dor ko. Lada pidai ya ka vot ki yang pi, tamut. Ya kamet ki yang pi le, da dep dai pi. Pitit i teh. Landa kumta, hachua udai pi ya ka vot ki yang pi. Uberkat ba pi, diwa chong nong rin. Landa kumta. Chenu kalawai ki kon ki yang pi yang ha? Lada minsna tu bhapi ye pi u abiang na du wasdang kani ke video. Kadu ya wai hachua pungkut do. Sa kumat ni wa yo ya candidate na ke Kongres Parti. Wiman ule utrechnong la yuksi kamu rujuk tip ile I pertut ya u nehi menyatengkan. Yang kasomo ke ya konstituensi Wichong sa ule hayuksi. Wiman ule ubru watip. Wachampang hagikam sain pertai. Ubru waratrang sakit upai ya kasomo kaya konstituensi. Widaki citam ule upenim ya uduk usuk urang li. Kikentin puson UHP kata. Darlai kipor kia yapi. Yukli kular klem da suthet wo kentor ya kari. Ngau uang yapi. Tok duk ka Kongres Parti waye uyen kentor. Lada next tu pi ne menji pi ngai. Pai bicara daki khmat ki yong pi. Kaya ka parti kau ye uyen kentur.
Kublai cibun, ya pi ke wada am, wai ke warpat, ya kani ke video. Sana penconong rin, ya ke wada sama capi. Ublai in gerku pi, dewa Islam. Kublai cibun.